Karbilong ribirta long pens adap abirta kalang rapedo ana rapens bi aprang sinil hin pen adap kimi karom bajrek do karom non karbilong ribirta long pen adap abirta ke than pon jibang nilijit kramsa esi non birta thepi lang pon sina tan gari bang apiso apok era phans bi aphan armut Kalitang citaran jendas tiki momen pen engdeng pli lang per MEC Cup football tournament ke batu pangceng pon Engdeng Troxy Paris Level Youth Convention la pergi National Youth Sunday ke paman pon. Hong Keblem hang tek dep stame BJP long ke spok gunde pusi Amri constituency APL se mai phu pen klar dak pen pachini pon. Rangso langka road along track la pen bat ehil tang rak pen kat stong bahni apran gedam. Non buthot birtang ton pen lang panisina. Borangphar police station ke par lapon garom pani arong amekar roton gairi lapen ka pisu kalitang jhauri gari etum asomar atum ke angtan si ke chongdanda bera joksi hem ke bahani vetsi chubai che bomlo bonda ke dam tang chithi ni phai pli ani anakang sampor phai plira mini ke apor pinanso angbong ka che bhonga joksi roton gairi bang apiso aphan no ke kwan thong long rod ludlo lapen ki kalitang jhauri gari sami adimuklong matsi aprandam jilo Borangphar police station salong kedu raikom sa ki tum labang subirta longsi tong sekot pen atim klon pali damsi Apinan mate roton gari aphan semnep ingnangsi hemkang sampon derlo laban kalitang jari gari ki tang arpang bapun semi DM set salong on ponsi postmodern sai claim ponlo ঘটনা তো মানে মই গুৱাহাটীত আছিলো গুৱাহাটীত থাকোঁতে মোৰ বৌয়ে ফোন কৰিলে মোক বৌয়ে ফোন কৰি পেলাই ক'লে এনেকা হ'ল পুৰা মাওক পুৰা কাটি মিলি মৰাই দিলে বুলি ক'লে কোনে মৰাই দিলে দেউতাই কাটি মিলি পুৰা মৰাই দিলে আৰু মোক ক'লে আহি যা সোনকালে মই ক'লে মই এতিয়া ফটককৈ কেনেকৈ আহিম বৌ বুলি ক'লোঁ মই সি ক'লে যেনেকৈ হ'লেও আহি যা আমি কি কৰিম এতিয়া মই যোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম আমিওতো কেনেকৈ চাম আমিও কেনেকৈ কৰিম আমি মতা মানুহ নাই এতিয়া ঘৰত বুলি আমিও ককায়ো বেংগলোৰত আছে এতিয়া ময়ো গুৱাহাটীত আছোঁ গুৱাহাটীত থাকোঁতে ময়ো ৰাতিপুৱা 4টা বজাত আহি পাইছোঁ মই আহোঁতে ডেড বডি গাড়ীত উঠাবলৈ হ'ল ঘৰৰ পৰা আনি গাড়ীত উঠাবলৈ হ'ল ঘৰত কোনো নাছিলে ঘৰত মায়ে আছে দেউতা আছে এনে দুটাই আছিলে দেউতাই মানে কিহেৰে মাৰিছে দাও দি কাটিলি কি নাম আছিল দেউতাৰ ৰতন গয়াৰী বৰলাংফাৰ ক'ত আছিলে গাঁও বৰলাংফাৰ গৰম পানী এতিয়া দেউতাক এতিয়া এৰেষ্ট দিছে Bukla Sport Association atum ban patir piponsi Kalitang Chitanrajidas chikimwa man pen engding pli langphar MEC Cup football tournament Bukla High Secondary School pathu klam long bansi kedam tang chi thini phai troxiani pansi pathu pangcheng pondo kecheng siani volongkoma GFC lapan ki Friends FC tumangbong pansi pathu ponlo volongkoma GFC tu pathu thek muchala jok pansi kecheng si pathu smi chipai ponderlo kecheng si ki pathu ani aluhiaman pen I madhuram lekthi kasa konchin bang Pangkas Teron, Bukla Sport Board Chairman Hemsing Teron, Bukla Police Station OC Raju Dauri Penceng Lok Kaprek Manpeng Tunda Chitong Dun. Engding Pli MEC Cup Football Tournament ke pathupon along Langphar pen Kaprek Hawar tum ki pathupon longli. Langphar constituency ki parlo tum ansi pathupon long joji lapen ki team atuman sami ID lapen ki Aadhaar card sami langpon pu busi iem mudram lek thepen pachini pon. Kalitang Chitoranjan Das la Higher Secondary School of Kitengsia principal alang limen pensi itum lanon peneng indengli MEC Cup tournament abangke alang limen pensi nili tumbi ponito keratang hu itum nili hemake saramen abi ponlo Kitengsia ningkan la penadun thu Kalitang kuma asamalong cabinet abarin cabinet minister Sumuhang saramen alang limen pen abi ponito la si peneng abangke la Chitoranjan Das la bangso Higher Secondary School of Kitengsi principal la alang limen pensi nili tumbi deng labang so indengli MEC Cup bangke biponeglo timing koyan nonan joine gelo labangke only langfair homosti angkang along football club one magedo along itum country itum bangke labang so opportunity so bang kilo achar linang kulo lapenke lada pensia ponili tum langkon ko lanon enter MEC Gold Cup itum chingonai CM sir to ram rong angke hai
alang li in penon ke pang dak pon enter MSC Cup labang so patu bom lo asila non dak pen sini litum mesena timing vai pon bom lo asila so MSC tim pen labang so tim pen sini litum ming vai pen si enter MSC Cup lo ba ke patu bom akan men wang le dak le tum butar ID du lang po la pen ke son I feel of it la I card di dak address ke do address proof I card pen lag si butung labang so club league bang club knockout bang ke depend lang Kedam tang chiti ni phai phor ni pen si engdeng troxy Paris level youth convention lapen ke National Youth Sunday Rongbongkhat Paris ariso nim su atum pen spatir pi pon si ni thoma pharman Don Bosco School Rongbongkhat along si paman pon lo Rongbongkhat Paris ariso nim so amai phu che songtok pi pen si mai che phem phu pon lo lapen ki klimso ingti pi pen si ke chitong dunali hi dom phan the pachini pon thulo alu hiaman pen father Tiobis Burma Paris priest Father Jonathan Teran Difu Diocese Youth Director Father Prince Kujur Dr. Dhuniram Teron ICYM Difu Diocese Youth Amaipu Jameson Teron Lapenki Penangan ke thi dingta chitong dun Father Jonathan Teran Difu Diocese Youth Director pen kaning jepon ki Catholic Youth atum penang andabang phubang phitum ki arna mahan ka chting ni atum dopik anlo athi girja ki dun de pen chenglok Kangri kangkrang kidi matumanta dopiklo si Christian putangte kaike mata arna pen ka chite ba bok abang ake nangsot binong Charles ki dun pen arna ma phan ki ru karchu lapan ki ningching dugnang lasi ili tuma phan ki kaike mata ki doge thaga dimalong anta chardom pon si ili yakisung ki tu anstami arnam pen pa chok dun pu lapan non risonim so ahut arnam alam rat tuma phan than pon nangpu lapan arnam akam stami klempo nangpu monduli lapan ke Paris along stami chirap chitu du nangpu basi ningje pon Kedam tang chiti ni phai troxy arni kang samapor ni jang karbiang long lakha sirkep amreng MC consensi APL se bitung atum pen pherengkia mai kanipon labang so pherengkia mai long lakha sirkep amreng MC consensi APL se amai phu Lovelinson hanse pen kaning jepon ke amreng APL se atum pen si Bangalore long BJP long spok don hut amreng MC consensi APL se amai phu sami BJP long spok don elopu CM Dr. Turam long hang pen kaning jepon ki ahok kalipusi alang ni hin pen lam tra chipi pon lo amreng MC consensi APL se amai phu bangki not anta APL se long si do thiblang lapen ki tai keplam halang text tami BJP long chipok don dei pusi alang ni hin pen klar dak pen pachini pon lo kewang silangar ni sami APL se phan ki pangtang pon je phan si cyclone pon ji buta alang hin pen puthot pachini pon thu Apang si dang ni tum nai nam reng konten si committee pen si tum press media parti tum phan akiro kilo ni tum machang pen anu pol pen kewang pen nang hum ri te pot na si kini ni tum media poi pen nai nam reng konten si committee pen lam klar ke chipi je phan si media ko te tum phan tame ni tum chang pon mo kacho hang pon ang kok pate lam klar ki pinang kok lam khilai lo kidam tang CM abang lo long agai ramang hang ai beng long CM alang ni kan ye pon alam hokpet akam ki klem lapen hokpet alam kan ye tum phan ke moni da tum apen arnam tame hejime piji palang li kan ye ake mesen alam lo stame dak nai nam reng kon silong alang li kumara phanone kachi chardam stame nai nam reng kon si pesasia presidenta BP nang jonun atlo palang li kan ye la salang li hok per alam kan ye ma kalima la sap thak ni tum nam klar ji ping tung lo nai nam reng kon si committee belsi committee president ke neli mithang lo tane lipini ani BP ki jon je phan ke neli neng neli pok ta chingoi ve la pe neli batai kep lam hang thek seta BJP ki jon je phan ke neli ge sisikun ne nasional pan lam klar chipi lo la pen ke non neli tuma dung da medo haki do agai terang sang ho alang
nanam ring konstituensi long vice president lo apen PS kia tum tadu president atum do nason se dak konstituensi long kia kite ding tu man tadu nase lason ahok healam rata hingu kaniji ke inudar lengi thi prote alam ni sumatha chat naya polo Kedam dang citi ni pai trok sia ni umrang sopen Langka nat kedam atowar kilometer engkau rasir kep. Krumi lang su olong Langka na pen kewang bom umrang sonat kepang no bom Ihumabad AS31 B5082 laban ki Ihumatrak umrang sopen Langka nat kepang no bom NL01 L0395 ahiring tang rak pen kacitong. Bad kevek lapan kacitap tum bahani tama adim klong masih apran dam juilo. Lapan ke truck driver lapan ke ri sang host tami adim klong mat kat juilo. Apran kidam ju yatum langkari su kijui dam ji pu kidam bom hutsi labang suhuni stong ponang koklo umram so raikom saki yatum pen tong se kot pen adim klong an pele donsi sairon teng pen deng donsi spari deng ponlo tangte not atapa birtan ma kilan sikang ton poneglo lasin earning sam birata le pu thot chitong pon chilona cardom